Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipaayray aw kan mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga orasyo amin papagayam. Ti istorya nga intay warwaran ita, ket may papan iti agay ayat, asobra ti panagayat na iti ay ayaten na. Ket noan niya tinagbanagan ti biyag na, gapu iti tao nga ay ayaten na, isuman tintay ibuksilan iti daytoy a drama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan daytoy nga istorya, ditoy drama tayo. Pag-ispikuan. Hoy, Dignaw. Ayan ti kutsem. Apay adi mo mataniyaw awed. Het ninak manawawagan iti digno, nanang. Di kay makawawat. Ay na, anak ko. Ag may sa ka nga anak mi ni tatang mo. Kasta ka pa'y. May sa ka abakla. Kat, anya kuma. Sapay junior kamot nga raw. Ay, husto nanang. Di kay sumanaon. Di mo pa'y sinungbatan ti sa lutsod ko itay. Ayan ti kutsem. Apay adi mo matanyaw awed. Binulod da. Asino tinang bulawd. Impabulod ko iti boyfriend ko. Anya! Wen, ala, di kay sumanaon. Tapno sa anak, amasuron kada kayo. Ay na, nakaragdagsaka ka na. Gamin, nakaadu tayo itang aldaw. Kasto'y kumaaka na yun. Swerte tayo akanayon, digna. Ngamin, ado akanayon ti customer tayo. No kasto'y aka na yun, ado ti kwarta tayo. Adan tumanan itad mo iya boyfriend mo. Hay, kasto'y siguro at talaga ti agay-ayat. Apay nga siya. Saan ko mat ngayk ikan iya boyfriend ko iti kwarta? Kasano? Imot ka nga min. Ay, saan friend? No di kat ada kabukbukudan na kwarta. Tadalakat nga rod trabaho na. Hay, kasla di mo ay ayatan ti boyfriend mo no kasta. Kanya-kanya kayo? Ay, ayatan mi, titunggal maysa. Kasano ang maipakita na nga ay ayatin na ka? Siyempre, i-date na ka. Kat iso ti agbayad. Kan igatangan nak iti alahas. Paaris akwentas kan aritos. Wen, amok na ita, taimbagamon. Naskan ka di nga ulit-ulitam nga ibaga. Amok, apalan nak. Ngamin, adain sagot ti boyfriend ko kanyak. Idinto ta sika kat awan. Sikalat tan ti agisagsagot kan kuana. Hay, urayen. Basta ay ayatin mi titunggal maysa. Sabagay. Ala, ti importante kat naragsak ka, friend. Correct! Naragsaka ko, unay. Ay na, nakaragragsaka. Loreng, apay nga awan pay laeng ni Dignaw katrabiin. Ay, mga ano adan apanan na. Nang ipanan na kano iti kutsina, apay di namot yaw awid. Impabulod na kano iti gayem na. Ti ko namkit day, amang ano impaaramat na iti boyfriend na. Ha? Katwen, imay da ididitaw, kat day boyfriend na tinag-drive. Ay, katanya garod nga ay. Saan ta napakibiyangan kaputa saan ta mo't ako ko jay kutsay. Uray man, makibiyang talata ta anak talakit nga rod ni Dignaw. Bayaan talatan no anya ti kayat na nga ramidan. Total,
Ad-ado ti kontribusyon na dito yung balay ngam data. Huray man, dinto pa'y makabalsig iti pagsungrod. Anya? Ay, kaya't nakit di mo ti agbalseg. Isungarod asya akong ti agbalbalseg. Ay, Awagan man, nuapay nga awan pa'y laeng. wala kay. Bayam ta awaga kita matlaan. Oh, sakbay nga gawid dat. Itid ko pa'y kan kada ito'y sagot ko, Ronald. Oh, ato'y Ha? Kaheta? Sing-sing da ito. Paris da ito'y sing-sing ko. Irigalo kan kada ita. Anya? Gold da ita. Ay na, agyaman na kahadig na. Kan agyaman na kadag iti ginatgatang mga abastok dito'y dagos ko. O sige, inak nga ruden, tane, rabiin. Wan gayam, usarak pa ijay kotsem Ada pa panakinton bigat, kat kasapulak tilugan. Sa dino ti papanam, basta da papanak. Aramatak pa lang ti kotsem. Okay, awan parikot, basta si ka, Ronald. Apay ka di nga awag kayo nga awag iti cellphone ko, nanang. Makasi nga kayo iti panagsarita mi kini Ronald. Ay, napan kagayam iti ayan na. Wen, kaasimot nga mi ni Ronald, awan na pulos kwarta na. Isong ingatangak iti abastona. Anya, ay una yun, digno. Digna, nanang! Ay, saan saya ati araramida manakaw. Kanayon mo lang nga ik-ikan iti abastona. Apay, awan ka di trabaho na. Awan nga, Rod. Arig na siga timang pakpakan ken kwa na. Katanya nga, Rod. Kaasimot di tao. Alan, nanang. Inakon iti silid ko. Tagi na naakon. At iti kapeyo, tatang. Intimplaan kayon. At kape kayo pa, itanalam itang agsapa. Ay agyaman na kanakaw. Ay, una hindi ta pa nagigupyo iti kape, tatang. Hoy, dignaw. Saan ka kadi ang mga asawa? Anya? Kaano ka ang mga asawa? Tapno madaan kami meten iti apo ko kininanang mo. Ay, agam po naklangan. Ngam ti mga sawak iti babae. Iyo! Lalaki kamot Ay natatang, baklaak. Lalaki ti kayat ko, sana babae. Ay, agmauyong day tariknam. Ay na, sana na day ti pagrikyaran ta, tatang. Alakit din, agkapetan. Diyo dadailan ti agsapat. Medyo nala daw ka simrak dito yung parlor, adig na. Kasano nagsarsarita kami pa'y kinitatang ko. Aguray ka. Oh, nagpintasan ta singsing mo, friend. Dayta ka dita inutang mo, iji alahera aso kita. Ay nawen, friend. Tay Paris day toy, in regalo kini Ronald. Ha? Apay? Anya nga apay? Insagot mo lang, iti lalaki, ti singsing. Ket, apay, sika, insagutan na kamit ti boyfriend mo iti kwintas kan aritos mo Sabali ti boyfriend ko, iti boyfriend mo, friend. Ngamin, napudno kanyak ti boyfriend ko. Makapasair kang agsarsarita ana. Gapo ka dita may saak lang nga bakla, iso nga awanin tinapudno nga agayat kanyak, ha? Ay, sana kasta, friend. Ngamti kayat ko lang nga ipakawat. Saan ka nga ited nga ited? Ngamin, ang mga no saan anapudnukan ka. Anya? Sorry no nasair ka. Ngam ada posibilidad na aluklukon na kalaang ti boyfriend mo. Nagsakit na tanti pa nagsasaom, friend.
Anay, nagsakitan. May insultuak iti kastang ibagbagam kanyak. Akas laki dinawan karbengak ama ayat. Hoy, di ka man agdrama akas ta, ha? Gayem nak, iso nga isaksakit ka. Kasano, nagsakit iti ibagbagam. Ay, Ngam ayos laeng. Amok mata pa nang sakit mo kanyak dayta. Dayta laeng ta talaga na sakit. Akas laki dinawan karbengak ama ayat. Sorry friend nga misaksakit ka lang. Iso akas jay timbaga. Hello, Ronald. Nakawag ka man. Digna, isaldak pa lang dito yung kotse ma. Kasapulak unay ti kwarta. Na ospital ngamin ti kapsat ko. Naganak ngamin. Ha? Di kagdanag. Saka agtumot lang adagos ti kotse. Apaman ama danak iti kwarta. Sino tinangisaldami ti kotsek? Iti may sagayem ko. Sa dino nga ospital ti ayan ti kabsat mo. Ibagam, tao may kusarong karan. Kananya tinagan ti kabsat mo. O sige, ibagakan ka. Sige, taigatangak iti prutas na. Kanda dumapay akasapulan na. Okay, friend. Siya kung ti makamo di ti parlor. Ingkalata sa rungkaran ti kabsat ti boyfriend mo. Kat sapay ko ma, takabsat na talaga, tay naganak. Ha? Anya ti amom, amangan mo't no girlfriend na. Ay na, nagsakitin na itang ibagbagam. Alaki day, inkan, tapon kem no pudno ti imbaga. Hello, si kakadi ni Ophelia akabsat ni Ronald. Wan, shock. Ay, adda ni ti abay mo dayta baby. Ay, nag-cute. Lalaki ka di? Siguro, karupro pati amanaan niya. Saan akon nga aglibakan ka? Amok asika ni Digna. Tanabasak iti cellphone na ti text mo kan kuana. Idinagkid daw iti kwarta kan ka. Ha? Ni Ronald ti ama to'y anak ko. Anya? Day tatipod no. Kanday to'y singsing asuot ko. Insagot mo kano kan kuana. Ngam inted na kanyak. Gaputa ay ayaten na. Anya? Imbaga kon ti amin kan ka. Tapno maamuam tipod no. Inyo na'y unay ni Ronald, ajak ibagbagakan ka tipod no. Ngam, makonsensya ak. Iso nga imbaga. Nasayata naabutan ka dito'y dagos mo, Ronald. Ayan, tiko, check. Ha? Kwa. Kuyugan na ititawa ng isaldami ti kotsek. Tano saan? Idarum ka. Ha? Itamit lang. Mapantay dyan ng isaldami ti kotsek. Nukasta? Si kagayam ti nang isaldaan to'y awanan bain a boyfriend ko iti daytoy kotsek, manong? Wen, siyak ading. Kunana sa kang naadagos. Okay. Ayan ti tulbak ti kotsek, manong. Mabit lang. Adoy, apay, sakaam ka di? No asino ti nang isalda, iso ti singiram. Alaak daytoy kotsek, ket ura agkikita tayo ijay korte. Pangasim digna. Tulungan ako ma. Isublim ti panangisaldak iti kotsem.
50,000 pesos. Tano saan? Madaksana kinimanong gudo, anang isaldaak. Sapay inalamon ti kotse. Awan bibi ang kukin ka. Awanan ka itibain. Pangasim, digna. Tulungan na kuma. Pumanaw ka dito parlor ko. Kanti sing-sing ngayon sagot ko ka. Isublim ka niya. Digna. Impay ko ti panagtalag ko ka. Tultulungan ka iti amin na kasapulam. Takunam nga awan ti makukwartam. Gaputawan mas no patrabahom. Ita, linuko naglaang. Iso pumanaw kan. Katsan kan nga pagpakita kanya. Oh, makitang friend. Oh, anya ti makunam ita. Pudnugayam dagiti amin nga imbagbagam, ana. Amom ka di ti parikot kan ka. Ited ka nga ited, iti day di Ronald. Warta, abasto, kan anya pay dita. Kasano, katay-ayatak mat ngami. Ay, oray pay ay ayatem. Ngamnas kan laang a kontrolem. Ngamin, di mo amo no napudnukan ka, no saan. Ana, Ay. nagsakit tinagam ko. Nakasaksakit launay. Agawid akon. Makamukan dito yung parlor. Kaya't ko tiyag sangit iti napigsa. Kuwan. Ala, agawid akon. Tay nakagsangit iti napigsa iti balay. Ha? Kaya't ko ngayay kiss ti sangit ko. Ay una yun day nga inaramid ti boyfriend mo ken ka. Digno. Ay, linuko na ka ti boyfriend mo, anak ka. Ayun na yan. Tatang, nanang, impay ko ti amin kinkuana. Ngam kastitin subad na. Ay, Anya ngay nga ron. Kat nagtalag ka mat kinkwana. ngalabay amo na nakaw. Lipate mo ti boyfriend mo. Tikit di aramidam. Kakagurnong ka iti kwartam. Agpundar ka iti sanikwam. Iti kasta, inton lumakay ka, at danton pang namnamaam. Hostaw ni nanang mau dignaw. Lipate mau tinangloko kan ka boyfriend mau. Amin tayo kat agbidot. Kat daytoy abidot mau. Sapay kuma. Tasaanin ang maulit pa'y. O anya, kumusta ka? Andig na. May salawas, adi ka nagtrabaho dito'y parlor. Sa nabali, tada ka mat atal-talkak dito yung parlor ko. Good, kumusta ka? Kastoy, very sad lata. Ayan ti sing-sing mo. Diyak mo't makita iti ramay mo. Jakon insuot. Tapno jakon malagip ni Ronald. Ngamin, adakan ko ana ti Paris day ja sing-sing. Ngamin pasuot na iti girlfriend na. Kataging ga ita, di na pa insubli. Ang bayakon, tulong kon kadakwada. Ilako dan tapno adakwartada. Ngala, ikagumaam ti ag-move on, friend. Jakla tamalipatan ti manang loko kanya ni Ronald. Inalda o malaglagip ko. Nga orean niya ti aramidek, friend. Katkasta talaga Ikagumaam ti ag-move on. Kat inton makailiw-liwag ka, saan kan makarik na iti ut-ot, wano sakit. Nga uray malaglagip mo ti panang loko kun ka ti boyfriend mo. No agayat ka, di mo ipaay ti amin nga addaken ka, iti kaayan-ayat mo. Tadi ka pa'y mat nakasigurado,
No talaga nga iso ti kagasat mo. Pagispikuan daytoy kadagiti agay-ayat at tingitingan anaimbag no talaga mutlaeng nga ay ayaten na ka ti kaayan-ayat mo wenno ti maited mo laeng ti almanen na. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isangrat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay, padaanan, dagiti sumarunupay, aparang.